Atifo Yamobibia Jumobibia Kwaba, the African History and Heritage TV so. As usual, I better obadi as se ode ene day achayen. Sahasune besre obadi semunchra ediam African History and Heritage TV. Atifo ne ahwefo nyina se brebia ede content etumwa mohwe. Na wadawroma ene ne yeda edika wo ba ye channel so abo modern ase obe subscribe no wa share no wa like. Odofo as usual mosomfo historian Dr. Kudwajimai and Asabri Magia Kudwai. Eneni nansani mede kasebo bi ebai kasebo no na efa asimbia Professor Kwamina Ahoy oditum from mama ebeji ntreha ewo abefo kasafidie ntete so mede mu ntremu ebai na mebo ma no hoba se mesan de part 2 aba na ene na brewa ayipuma kwemu enunti na sabri mohu mosomfo historian Dr. Kudwajimai Asabri Magia mede part 2 no ebremo na asemo Professor Kwamina Ahoy okaye no Mumenkwa hwano so na yenkuti ne ya okare ebia na tifo mo reference ya de no de. In decentralizing, you must be aware that there are separatist tendencies. It is very easy to move from decentralization to separation to federalism to balkanization to secession and to the breakdown of the country. This is the reason why we have a very weak regional level in our decentralization system. I've given you 2 examples. Don't ever think that Ghana can remain or will remain Ghana forever. Ghana, like almost all African countries, with the exception of Ethiopia and Liberia, are artificial, or Ghana is an artificial colonial construct. But for colonialism, there would be no Ghana. In fact, it is most likely that Ashanti would have conquered the rest of Ghana. They had. It was the British that stopped them. So, when you have an artificial construct like that, with a very strong empire, and Ashanti was an empire, and you say you are decentralizing, you must watch what you do. Fortunately, we have had very wise Asantehines who have not created a problem. But if you get an Asantehene who is troublesome, he can create problems for the nation Ghana. And I'll give you 2 examples. When, decentralization is good, but if you don't take care, it can be a great danger to the unity of the state. And I have explained to you that Ashanti could easily be a country. The Dagomba Kingdom could easily be a country. We don't want to fashion out a governance system that will give an excuse for Ghana to break up. Yeah, atifo mote asema Professor Kwamina Ahoy okaye. Binuana asimisa edika ne se asema Professor Ahoy editu dwai no ka decentralization ho asem na ohwe the presentation no a opatra se over decentralization o minor ye chichimu manta mibri ana se mansi mibri a wen ha na ebinum afa brunya ho akowe akoko ebinum befa ho akotete wo ho na wonum a oka so mbitumate wo ho Asante ene Dagomba asemi na emu ewrem kakra. If you say decentralization a ebai say PNDC type Rollins Abenso ena o create 2 regions say upper region
ono oche mu mienu nya Upper East and West regions. Eno ochi no decentralization bi amabiu eka na ano na nado penso a Western region ochi mu na Northern regions ochi mu miensa. Edeka na Bono Ahafo region, the former, was split into three: Ahafo region, Bono region, and then Bono East region. Now, Asante na oka say, one bit matter since independence 1957, yehwe regional nke mu nipa edo so pa wo Ghana ha Asante region. But decentralization, the Rollins Shashia audite Upper East and Upper West regions muno. Ebi anka Ashanti. Ne nano nanado be ye so. Ebi anka Ashanti. Rollins the time no increase district assemblies and municipal assemblies no echo from 65 to 110. No achino ya chicha mantam no bia ka ho amane akudru more than 260. No ye district level. Na regional level there enka na no ada na nado ebidi akunwa ono ochicha region o tete regions no bi eka ho. Enanka ebeka say decentralization or regional level no and no I expanded. But notwithstanding no decentralization or regional level there or Asante region, in spite of the fact that population no and no na regional population no bribia decentralization no ebinka yenche Asante region no it design dia. Now, Professor Hoy, Eko can say decentralization, no, over decentralization, no, a bit me a mancrophobinum active or more. And then can ye Ashanti region, enna esse or the key study, because hodie, yen decentralize a cra, yen chichimu, a womb say district na a chiche, no, Ashanti region, ye chimu. But regions, no, they're still intact. Tsenia 1957 year independence 1959 ye why Bono na Ahafo region ifra Asante hono Asante no etimbobia etim enti se Professor Hoy kasa asem no na ode Asante ene Dagumba ene ebe examples dia na obi kibi now kaya na presentation on na bibi tachri. Now yanko Jamaya Doma ka ho, Japi Krum ka ho, Sampa ka ho, Kwatuma ka ho, adwinim babo ene atuna nom nyina eka ho. Wonom nanka omu nyina eyo man baako. Na kosi broni Britain for ene French for na dishie betum. Ena busuanu bi ewo Cote d'Ivoire na biso ewo Ghana. Se ye kanisa dia ene nanka wo mukra na nkese Professor Ho odi example say ye wo man bi a ye friend German e fa Cote d'Ivoire ena fa so akudi Ghana. There is a possibility say ye over decentralization every mama safo no omo develop dum pempenso bi ombeka so okay after okra ye himpon no wakudi Cote d'Ivoire nti yenso adihye no ayaka Ghana ha no ye preso e ko join ye himpon and also bit my possible but eno de Professor Kwame Hoy wamfa eno anka ne hypothesis no enti so kase Asante eni Dagumba Asante na odema example no a shake nipa kakra me in particular a shake me adenti ameka sa if he said
ye nyina ye nim se 1957 ena Ghana nya independence na Kwasi Broni obeko di Ghana so na the last battle no edi Asante so sabre na Asante so 1901 ya Asantewa war no ewie no Kwasi Broni declared the whole country se the colony no chichim manta the colony na wase hono amanaman na wase River Prana se no ono ne chiemu Eastern region, Western region, Central region. Ena the former Bonahafo ene Ashanti region porto ne the Crown Colony of Ashanti. Ena babia the Gumba ni Gunja babia Professor Ahoy Eka ho asem no osigwe de me frene protectorate. Sa eyo no Broni edin a ope ena auditor so. Now, if we 1901 up to 1935, Abrofono chiche or minum into divisions and different native authority, or Hinibia Yamano independence. I am for now more bonha. After Sagranti War, Abrofono be signed treaties of friendship, protection, and trade. Edema Omo. Not just say, was signed treaty with them, so all bomb by na obesa no more diga. And by that treaty, no, Abrofono declare Ubia independent. Say, O man fufu be beba be twash also, or no obebo home. Bona Hafoha Mukransa Broni enemy signed treaty. Say, or ye independent or no in household. That was somewhere 1894. Churchman 1894. Drobo ni Jama area hodi 1896. Kukum on any signed treaty. Abrofono signed treaty. Bechem ono signed treaty. Bechem treaty any kitami. Atebubune amantini na ono signed treaty. Bechem treaty a one ohina no wo bechem sabre ne isan copy ne kitami na semu begie die no ntino making kamba bi kakra e de achre atifo or see treaty of friendship and protection made at Jomo this 22nd day of February 1896 between Her Most Gracious Majesty Victoria, Queen of Great Britain, and Ireland, Empress of India. Now, therefore, Kwakufosu, King of Bechem Ahafo, and the chiefs and principal men of that country, whose names are hereinafter signed to the treaty for themselves, their heirs, successors, and the people of Bechem Ahafo, on one part, and His Excellency William Edward Maxwell, companion of the most distinguished order of St. Michael and St. George, Governor and Commander-in-Chief of the Gold Coast Colony, a subject and representative of Her Most Gracious Majesty Victoria, Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Empress of India, her heirs and successors by Wilfred Bennett Davidson, Hudson, a subject of Her Majesty, acting for the Governor on the other part, do hereby enter into this treaty containing the following articles. Treaty we ena one Bechem Isaiah. Or say sa treaty we agreement we a binding Broni Kwasi Broni Britain Broni or no Queen Victoria no was Sabrina no sign treaty no. Or no ne nachi difu nyina treaty we yenshe edema. Na treaty we so esan yenshe edema
King Kwaku Fosu ano ye Bechim hene eye nhye edema ono n'echidifo ona ombeba n'echi nyina eye nhye edema wo na bre no ntino atifo mejebre na oman bia wonom ne Britain fo sign treaty bia makenka obia de makoma Bechim de nikitami Bechim king once Bechim hene were referred to him as king Kwaku Fosu ono wonoma omye signatory to the treaty of 1896 Kwaku Fosu king of Bechim Ahafo Kwaku Chabri chief of Jomo Kosi Brempong Churchere Kofi Fofia Sabronu Kojo Crampton Dema Kojo Asmodu war captain to the king Kofi Agi chief linguist to the king Jaban second linguist Osei third linguist Yaokuma linguist to Jomo chief Crampton representative of Tepa Ofori Asuhia Kojofojo Bosankro Wonoma omiyed signatory to this treaty Kosi Bruni isaye ema womo independence eni se oma enkodi omoso enti within Asante itself Asante Mainum one so many traditional states sign treaties oma womo independence Kumase omani independence Mwawu Mampong nomne ade usign treaty webi se Asante nagu nti wama obia ne fa ahodi obia nkotra ne babi now Kosi Bruni 1936 from 1901 up to 1936 no bia di ne ho so ayamfo no bia nanso Asante Maimu ho na ntokwa ho efise Kumasi nkunwasem na ya aprapre enti ama Kosi Bruni ni trimu ponti a oche Sante hene Prempeh the first din ko Seychelles no wa achieve ne aim because no nim se oche no na ntokwa aja nanso oche no ntokwa na nyai enti woni nim diem no kaso ene mensa nkofa Sante hene no mra eno kofa no bai. Now, for the purpose of administrative convenience, Bruni Eba and also Asante Maino, Northern Territory, the territories, Montrambobi, the Gumba ne Gunja, no necessala, no Niamana Mine, Mamprusinuma, Nekusas and my was Robian Tranibabi. Ena Amanamana, a Wukusti House, Ubian Tranibabi. Namfimfini hano mesremo ada se ebeyo na amamu no beye fo amam Kosi Bruni make amu nyina abom na ma form traditional council bibia ye be free no say because colony nom no na watete provincial council of chiefs enti obeti biha na provincial council of chiefs na ote wo the crown colony of Ashanti no idnia yede to so ne se Asante Confederacy ye ina yinim confederacy asia ne se amana man kabonku omana obia dane man onom kabonku confederacy no a Britain for any yekoe wontwa saade we mu wontwa agreement a treaty of friendship trade and protection no a oni amana man sinsan no wontwa mo edaso yeduma bisine Kosi Bruni antwam enti Asante Confederacy no na eye amalgamation ena amanaman no keka omo ho esi animu se ebeye na amamuo no ebeye de na ebeye fo nso ama Kosi Bruni saadi we ekoso a ewo bono na hafo ne Ashanti entem na yesa nkwase abuo bi a na ewo Confederation no mti
ɛna 1948 Nana Akufo Amehia the third ɔka sɛ wei deɛ yakɔte kuo na sɛ nkwasiabuo wom deɛ ɛna ɛlalai I am going back ɛna ɔno opulu out so ndwane bio ɛna Adwumambadu ɔsi adeɛ yɛ Adwumambadu a odi kan ɔno so pulu out enti from 1958 to 1951 ahemfo no nyinaa dodoɔ no a ɛyɛ den ipulu out na kasa ne ni nyamu ɛbra broni ma bɛkyim independence no ɔbɔ ne man ɔmo saa krata wi a kyerɛ asɛkyɛ sɛ udi ho so ntima wa refer to Kwaku Fosu of bɛkyim sɛ ɔyɛ king ɔbɔ Kukuo man o sign treaty with Kukuo ɛno so ɔbɔ ne king Kukuo ne bɛkyim kɔ Asante Confederacy no ɛhɔ na Asante hene ɛne broni no kɔ apam sɛ Kukuo ne bɛkyim ɛnkɔhyɛ Asante ahemfo no bi ase na wɔnom ɛnyɛ subordinate na kyerɛ sɛ wɔde nyansa kwane aworo wɔn ka afɔ wɔn bɔti because broni no saa brɛ no ne ɔbɛka na broni yɛ adwuma because na broni no ti ne kurom enti na kyerɛ sɛ Kukuo hene animuonyam no wɔhware so bɛkyim hene animuonyam wɔhware so enti saa deɛ na mu ahia now 1951 no a bono champion baeɛ no saafo we nyinaa obia pulu out Kukuo pulu out bɛkyim pulu out ahafo nkuro no nyinaa obia pulu out sɛ Asante Confederacy no wɔnkɔ bio na saa brɛ no ahemfo no pulu out a wɔmbɛte bono champion a muka so wɔn reading deɛ no na ɛyɛ Kwame Nkrumah ni jepa efisɛ na Volta region Transvolta Togoland no a na ɛyɛ Germany for territory after World War no German France for ne Britain for ɛkyɛ mu no babia French for fire no ɛna ɔmkɔ frɛ ne Togo ɛna babia English ana Britain for fire no yɛbɛfrɛ no Volta region na wɔn pre adehyia no binom pre sɛ wɔn bɛkɔ akɔka Togo ho enti hɔ no na yɛ Kwame Nkrumah tipa yɛ now ɛkɔba saa no a Ashanti region bono champion ba yɛ no a na bonofo no so ne ahafofo yɛ sɛ wɔn bɛ pulu out no na ɛyɛ Kwame Nkrumah de adintia yɛkɔ independence no 1951 hɔ no amanyɔkuo bi sɔre Asanteman mu a na yɛfrɛ National Liberation Movement na wɔn atɛntɛbɛn a na wɔn hu ne sɛ yɛnkɔ federation amanama no yɛnkyekye dwidwiri na Ashanti region ɛwɔ hɔ yi ne the former Bonahafo region no yɛnkambom form one federal state to say Nigeria or United States no na ɛno ne bɛmo yɛ die efisɛ saa brɛ no yɛ discover Obuasi gold mines Bono ahafo nso na na yɛ the leading producer of cocoa ɛwɔ Ghana na kyerɛ sɛ ebedi yie enti Volta region for pɛ sɛ ɔmkɔ ɛna Asante nso pɛ sɛ ɔkɔ federation Kwame Nkrumah so no pɛ unitary state because ɔhwɛ ɔman no ne kɛseɛ no a yɛka sɛ yɛ kyekyɛkyim dwidwi no obia nkɔbu ne man te sɛ US no a wahwɛ anani so ade hin no ewie pɛyɛ nti yɛkɔba sɛ bono champion na nanom ka sɛ wɔn te wɔn ho no ɛno ɛkɔyɛ Kwame Nkrumah de enti Kwame Nkrumah ɛhyɛ wɔnom bɔ sɛ wɔnom to abama no 1956 elections no a na yɛnya independence of a creative region ɛde ama wɔ no correct 1957 okre yɛnya independence 59 ɛna ɔte region Bono Ahafo region edema na nanom norte Bono Ahafo regional house of chiefs edema ahemfo na wonom ɛwɔ na still Asante hene ɛyɛ na dwen yɛ de sɛ in spite of the fact say
yati region no no tete Crown Colony of Ashanti no anasa Ashanti Confederacy time no wonum ahemfo a omte omwo ha no wonum eda so hye no se o sa adwen no na se nhwesiwo no mekenkan akenkan simbi ma yina yebehu se enokwasem trudu a enye asem ketoa mekenkan simbi every buku a edamanim kesiye eya anasa antehene na dwene ye ne se no still Ashanti Confederacy time no eya na dwene ye ne se Ashanti Confederacy time no sa enete nti enkuru no a anase ahemfo no a na omuka Ashanti Confederacy time no still odaso edi omoso eni ntuma kakra o se ehayem de na do ma hene kra no usu a kire me na wo ha no mne ne kro ne ba o wo sa adwen no bisi nde now ne Professor Ahoy Kaya no atifo mummiami se ho se ye create region no ema bono ne ahafofo no a na wo nko Ashanti region bio no de na Kwame Nkrumah ye Kwame Nkrumah ebo wo mo manhene memi krum adwinim 1960 Kwame Nkrumah bo ne manhene Japi krum obo ne manhene 1960 ena Osambo Sunyan manhene 1960 Tuborom obo ne manhene 1960 Nchera obo ne manhene 1960 Ofumai onya manhene 1960 Ajade across Nkomi Bono East obi anya manhene 1960 Bechim obon manhene 1960 Kukum obon manhene 1960 Inti Kwame Nkrumah ehwe the Treaty of Friendship and Protection no abrofono ene sa manaman no inya nkita hodie no ogina sa Treaty of Friendship and Protection no so the safoi adeshia anase na nanoma omo bono ahafo region no or the obia independence eman independence no chese wabo manhene Kwame Nkrumah bo obia manhene now ne no pede ne na unya manhene ansana 1959 yeche region numbia 1960 Kwame Nkrumah ebo ne manhene now eye afrifanum ne kutukanum coup d'etat na wo ye 1966 no na wo di decree bi a ye friend decree 112 eba se ohini bi a Kwame Nkrumah ebo manhene bia no ya ye den ye twam na chese onye manhene bi sa decree 112 no de akotwam onye manhene enti babia na osom kodada no kosom ho enti na chese sa decree no afrifa so yenim se na oye your friend say oye Asantini ena sa National Liberation Council no asoja fo aban no na wo mota Kwame Nkrumah ndi mo kutu no na wo ye pro National Liberation Movement na wonti soja fo aban no din National Liberation Movement na wo kan say yempe federation no asoja fo aban na e ba no na National Liberation Council because kotoka oko soja yede no ba kumase ono bi hia frifa enti asantefo no etugu na so ena ogidiye no omye kudita esosidiye no omde sa decree no ebaye no omde sa decree no ba decree 112 no omde be pompan ahemfo no Kwame Nkrumah abo manhene nina ena omka se babia no obi asom ko dada no onkosom ho na chese na wo mo pa kire se babia bonfo bona hafofo Ashanti Confederacy na omko ka ho dada no
omo ensanko we ebeye tipaye ema nananoma na wonomo bono ne na hafo region no we etomo a asema yewura kwamena ahoy okaye no eno enchirimu ena mede bayi eto aso a amanhini obia aban ba ye buzi aban ba ye no sa manhini no a Kwame Nkrumah bo mo manhini no wampije obia achempon so bai wampije obia nti tokoso etra ho because na pese sa ahemfo no esan ko back ekosum sante ne koka Asante Mine Council ho nso obia anko domanom ne adade de na yabobo mo manhene dada brikum no manhene nkransa no manhene takima na ye manhene domano ye manhene banano ye manhene ne yabobo mo manhene dada namum ahemfo no a Kwame Nkrumah abobo mo manhene te se nsoko no mene japekrum ne dwenim ne kwatuma nom Kwame Nkrumah ne bobo mo manhene no wonum ne agye o manhene no ye use decree 112 eje manhene no free o nsem enti soja aban na e baye after Kwame Nkrumah National Liberation Movement or National Liberation Council on the betwa manhene no achempon so baye wamfa manhene no amma sa ahemfo no back etuomu a ekodu PNDC tie binuanu amutie me PNDC type ena ekoba say Opokuware the second or the kodan PNDC aban say ahemfo no a wono mo bono ne na hafo region mu no na wo mu ye na trankonua dada enti no ese aban manekwan na o recommend wo edema aban na aban bo ne manhene bo manhene na chese o ma kwhwe na se now Opokuware the second letter otwe ede command committee bi a yete ya na ye frene Alhaji Muhammad Idrisu committee mebe kan efa babi ede atre atifo o say Odmosi number 1 Dwenim Nsuatre and Kwachuma, which is the same as Secretariat, are within the country division of Kumasi and owe allegiance to the Gordons through the Bantmine. Sabrina yati region wemu mohino no ubia se onkwa santibio. Eye den no Odmosi number 1 Dwenima ye miam krum Nsuatre ne Kwachuma sante hina etwe letter ekoma Muhammad Idrisu committee said Safo no wankase they were within the country division or they are within the country division, and for that matter no aban no ma wo kwan na o man kwan no on recommend wo no more manhene Safo yi antiase because obi anye ready so obekwa akosum sante hine. Now that point we are very important. Said MD can here. Sante hine ohwe Asante Confederacy book na dan office da danum no. Eno kan say ahemfo we na omo kan Confederacy no ho. Enti aban samfa omo ma no. Enunti mo kan say sankru we or say they are within the country division. Sabre na sankru nkru bia enkomo nchia bio. Bono champion ba yaji independence. And then no use they are no one can they were because not being no onim sesa region we are ye bono ne ahafo yi. That's so ne dia. Now ekoba sam ena
abaya no wo ho sabre no soja abaya na wo ho sabre no a Kwame na Ahoy professor na odi mu tintiman wonom enete ase PNDC type ena sankuru we nyina wonom ete ase se esese Santehene ema obia recommendation letter na omu gina so ebo ne manhene wo breko a na nka won betimi abosafo no manhene wo breko a nka PNDC betimi de announcement abase obi a after bono champion no hena akwa me nkroma bo manhene bia ano yasande o manhene amano wanye ne sa de omo ye ne se o se sama Santehene akandia eni ohini bi owo region numbia no go back na koji introductory letter from Santehene na oji introductory letter a friend recommendation letter free Santehene ho eno de yebe pejao yebe bo manhene yenka hu se aban ne bo manhene aban ne ma ohene no recognition as an independent paramount state ene yebe bo manhene eno ne man krubi te se Sankore Akodie Sankore unyani independence traditional registration as national in the national register ebon mahene 1983 Akodie 84 Achirensua 83 Goso 83 Kenya se number 1 and 2 84 Hwidiem 84 Kukum 1985 Bechem 1983 Odumase number 2 ayefrena Awuadmase Nsoko 1983 Mmem 1983 Ofuman 1983 Madika akachira se Ofuman ne Bechem Kukum Kwame Nkrumah bosafo no nyina manhene 1960 ena free fano ebetwa mu na soja abanya ebaye achampon ema omotra hotra wa mo obi amanyene Rolling Stamp PNDC tamwa na professor Kwame na Ahoy kasa aba no wonom ne ma Santehene kwan ehagya case ahemfu yina na ne ana wo mo kan so ko Santehene ho na koje recommendation letter bra o koje recommendation letter badia yebebo manhene inti sa policy no ode baaye no ene ma ayemfo no dodo no edwan go back ko kan Santman council ho se beyo no benya omo manhene no back inti mibisa se Professor Kwame na Ahoy obi a abana wo ka ho etu sa na monwi anamo a otu ya ama sese ahemfo no dodo na adwan akọ Asantman back ama Santehene ne domu ayeduru no se wo be ka se Santehene obetuma tene ho a hwan ne man ne sa tumi no hwan ne man ne sa tumi man mu ye duru a sabre obetuma tene ho eye wo waban PNDC government on the man is advantage no enti abaya na oka ho de nka Professor Ahoy minsusu se okura obeba abeka sa assembly because you were part of the problem ye face bono is bono and bono regions we nyina efa hensem nyina ne farby PNDC time because PNDC time sabra nanka mo mobile no yesu ja ban nanka obetim de patapa aka se ahemfo Kwame Nkrumah ebo mo manhene nyina no afrifa no edi decree 112 ebetwa mu nyina wasan edi obia aban amano no ewo bono ne na half de manka rada no mo ka se okukuom ko Santehene ho koje recommendation letter ebra o koje recommendation letter nko abade a ene ye do manhene bebawo eno ne ma omukoe enti se ne Professor Ahoy wo beka se Asante yo man enti obetuma tene ho a na eye aba uguye a ugu sunsu ena enyini wo na okriti sade no enti
Neme person can say politicians anamoa politicians atutuo ewa abakose mu eno ena amasante hene ne hodom adroso a otim de nsa esi ne bose court bia ni gan ha a ono beka asema obetwe na no awofom eno na amasante hene hoden a osore a okase high media politicians. You created it. The National Liberation Council ekreti na PNDC na Rollins dianimu ono so begu sunsu mentimi hu se Rollins isan se na yere ye santinenti na obre no ho ase wo sa kwa no so ma santehene ebowuram wo tia se santehene ebowura ye region mu dia ene ono a ono sempa otiase a nko no abeden nko no be answer sa question no. Now sampa ho asem the problem abegentre ha sabre ede ne ko bae 1984 de ne bae making kan ne bae efa sampa nkuwiasem ho ane agentre ha no abakosem a etachiri me de bebremu sisi a. Now 1984 sampa na eshisumase sampa wankoshe sante hinase because sante hine anko anche sampa nambom no one asante formo alliance what you say omo formo alliance o sebonsu ne type ena omo formo alliance kra no esha se ifri opokuar the first ne penso sabra okoko atia jamai ena sampafo ekoboano sampafo ene banafo mu ina ye nipa baako ho na one wo establishing military alliance. Now after the Security War 1874 no asante ye mbre no jamai hene esan kokoje san area ho no se kwa no nyina na eka jamai ho osan eje ne back inti enam so ema sampa ekosum sumahene jamai hene na wakudi boy no o de sampa ene jamra nom ne biara tuo nyina o de koshe sumahene ase inti na sumahene sampa ye na trankuya na yesan se sampa ekoye krukese na ne edidwa ho na etrenti no aba no ye se obe peja sampa na enye sumade inti wonom etu committee wo bono ahafo regional house of chiefs a ona na womti committee no so no na naboache tromo the third ena na ya domboache owusu oye brekum mahene Mr. AP Pepra no ye counsel ye lawyer ena AB Osewusu a no ye secretary obono regional house of chiefs ye transo no ena ibu asampa bemse sampa ono awo nasase a woteso ena ode besom sumahene na saa nete dia ene na ofata se yeyeden ye bone mahene eti committee no kra twere letter ekoma na nasampa hene letter no ne damani ma mebe kan o se Bronx Ahafo Regional House of Chiefs PO Box 81 Sunyane 26 October 1983 elevation to paramount status. I am happy to inform you that at a standing committee meeting held on Tuesday 25th October 1983 Nananom agreed that you are to be raised to paramountcy. This office shall in due course inform you when to come and perform the customary aseda. This office congratulates you on your elevation and membership of this August House. Signed by AB Osewusu, Registrar, Bono Ahafo Regional House of Chiefs,
and then addressed to Nana Sampahene, P.O. Box 50. Ati for subscribe na share. Madi kana can say Regional House of Chiefs etimi recommendo ma buying a pejao. Entisa eye den na bono ahavo Regional House of Chiefs. Elevation to paramount status. I'm happy to inform you that at its standing committee meeting held on Tuesday, 25th October, Nananom agreed that your stool be raised to paramountcy. Say Regional House of Chiefs. Intimi impejo hene enyen man hena. Asema am Canada no na dance di enam de abe. Enye overlord. Se wote wasase so wonna ohene bia na yetu committee because asase na ma oye hene eye hwehwemu se wa wote wasase so a Regional House of Chiefs etimi recommend de ma ban ma yedu din okuro du din no eco legal instrument no na chese yamo independence yedu koma sampa se ya raising to paramount status sabre no esan se na suma hene sampa hene eye ne jaso ahene ntino na suma hene enti ase enti na dedebi yakoba ho now na yentie information we confidential report or say objection of the paramount chief of Suma traditional area and his elders against the petition of the Sampahene and his elders praying for membership of the Bronx Ahafo Regional House of Chiefs. Objection no. Yes, it reads the confidential report. Secretary PNDC Regional Secretary no Sarah Mensah call Castle Party B na Mebekan. Or say this office would like to emphasize that Sampa deserves to be upgraded and admitted to the Bronx Ahafo Regional House of Chiefs. For their continued absence from the house does not augur well for the unity which Nananom are vigorously trying to forge among the many ethnic groupings in the region. Moreover, there is no doubt that should this house fail to upgrade and admit Sampa, the Golden Stool will surely do it, and this will further go to heighten the already explosive Ashanti Bronx Ahafo chieftaincy problem. Ade na sabre no na sumafo etwe daawere no se Sampa esumsuma enti sumahene mpese ye den ye upgrade no ade ntima Sarah Mensah no ye regional secretary then or twere ye de koma Castle J.J. Rawlings say house no anya Bono Regional House of Chiefs no and upgrade Sampa, the Golden Stool will do so. Why? Because yakotena so ama yebua Sampa ben adansi die bia dane kwanim se Sampa yeden Sampa no atena sase so nti yetim bone manhene enti aden na eden ema government no the then government no say all the Sampa kuro no din ebe ko legal instrument no sabre no na minister of local government asem no free ha na akọ National House of Chiefs na national ama the friend saying minister of local government na local government din no akọ no legal instrument no it is a number of documents committee na trans no ebua Sampa bem dia ene nanka government no wa gina so no single handedly or this Sampa din ebeko no legal instrument no na Sampa anya independence aden na one fa Sampa din anko legal instrument no na mom Sarah Mensah etwe koma Castle say Castle ayemfo no drag wo mo feet say wo mo mpese wo upgrade Sampa maneba house ho no Golden Stool will do it. One na not touch that or Sampa because
onko na golden stool enyema no wan no teacher chire atifo mumemfa nkwa dwendwenem ni nyina ye politicians no ena na teacher chire so he house na drag ni fita yeso ye traditional support inti fafa sante hene ho okwa obeyam inti ukwa na sante hene ajo no do aka ne council no ho no am recommendation letter pa no they call what they call Minister of Local Government ela no beba no na kuru no din shimbi se ya bo man hene na se na house no drag ni fit dia samponya man hene no o back door kra obese na ba house ho eye den na mo twe let a man opportunity sample opportunity say regional house of chiefs na drag ni fit dia mo asabe na abanya na yeso dia bank obetimi atia regional house of chiefs no said no se committee no atena so na se yebu asampa bem dia monfa document no ma ya mamu 3 days monfa mrade mfa sampa din enche airline no na sampa enye man hene no rather no they prefer to say aban na no ho na ye PND saban ana professor yi Professor Kwame na ho oka ho bi they rather prefer say sampa beko as my council na sante hene amaro recommendation letter na wo makote te sante hene ati ma aban no a elevate sampa eno ne yene eti masem tete an say Professor Kwame na ho nye nipa bi te se wo na nke so kasa asemu yi nye nipa bi te se wo na nke so kasa bi se sante hene ono wa building na yampa ndu betima tene ho because PNDC abaya na oka ho bi no so ja abaya no eboa ma ahemfo no bebre drifte kwa asanteman ahemfo no wana wo magye wo independence bono champimti wo magye wo independence aba no bebre wo drifte kwa because of decision bia na wabaya no ateki enkura me bobo odin mi di ka bobo odin na omo edrift call enti se ne wo a wabam penso sa nhihye no ekoso isa se Rollins na konta no PV oben na yire ya santini oduro ni mopo no tete na ne council mu na okotete akire sunsun ahemfo no mabinom ekodi recommendation from santini letter wo brekwa nanka government no ebituma ye ne straightforward amanye enti se ne wa contribute ama sante hine nyadom ma a creative problem ewo bono ne bono east problems are asisi hanyina e fa frisa de no ahemfo no ni enti se wo na wo be ka se o sante hine kwa odom wa building na yampa nti obetuma break away a na Professor Kwame na hoy wama ohun akoye hu kakra odofo subscribe na share na ma atifo nkae enti kase boybi enti ne emeka ede atwato no se paramonsi bechem broni boni manhene kuku obone manhene yesante hene ne bone manhene nammo ne ama bonofo ahemfo awo bechem omo ahafo na ahafo ni bia mpese nko obekwa asante biu because eni oye ya asante hene ede she wo mo no ahafofo no ina drifted by because sena medical kan pe no ahafofo no ye denchirafo now you know the historical relationship between ahafo ne denchira ne asante enti kukuom hene nana techi a one sante hene asante konye no a otwa asebi entwia no ye asante military commander the tia odin kunim na ahafofo nyina bode no so peja na nko no be ye king of the ahafo na ahafo kakrakai na nka wo hene ba ko a nko te sante hene na asante confidence fa ko bi so na hware ne position no Kwame Nkrumah ba no di ni position man ene betim Afrifa no ba ye decree 112 ni omu yi free ho omu yi free ho no a Rollins ba ye no wo Rollins no Yesu jania Mahama Idrisu no ma wa ba kam betim de patapa
nanka ahemfo akwame nkoma bo omo man hene ye omo man hene firi omo so mo san reinstate omo no na musu motiko se monko asante no mo recommendation kwa ye be ene and that had created problem for you in this region. So NDC no a free PNDC mbaye no are creating a problem for the NDC in this region. Ene sampa no amoma ne koye no nye mo penso na sese agentre ha yese ugu ababone a ebeso mo wa twabiadi won se mo penso NDC penso ne sa crisis we a happen was sampa won se sande no wa twa ne ho e bom ko du se minister ka ho minister of interior won se wa twa no e bom ko du nti ababia mo Professor Kwame na hoye wo soja ba na oka ho eguye na ne ayi regions too bonofo na abebrese na ne obetransimpie so na oka so sante ne obuilde ne empire na ne empire ndu obetuma tene ho a hwan ne man no sa privilege no eyewo a National Liberation Council afilfa ene wo military government a ebawo 1981 led by Rawlings, more critical problem no. What I say? Intina eye moma. So utim kasa. Order for subscribe na share. Nama ati phone kaye inti kase boybi. Eya disuya ya mase ye bebo obiachi eya disuya. Inti wo comment section hono uwadi adwentiri bia no wa kire wadwen. Orofo ye bre no ayebe ochina medikase bofo from eba na politicians no abakose munsem bi amokeka no ye pese ye dimu esikwanim NDC misusu se esese munya strong research committee research team ewo bono even national level na region bia munya proper research team historians eka because asema Professor Kwame na Horkaya no me am shame say why also yes nanka o member of the NDC SYP NDC or NDC research team na sankasa research we why nka menyini say obeba be to onum tu mana agentre ha e abefu kasa fidi intenten so sa order for subscribe na share na manti phone kai inti kasebo ibi mede kasebo no abawiye medamase me mamuni ti adehye